Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri yo twe mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri yo twe mu masaha ya nimugoroba, biraza guterwa n'ukuntu ingengabyi yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera ku 15 z'ukwa gatanu 2025. Ivumbi ryatumutse, noneho byo mbabwira ati CNDD FDD haraza guca uwambaye uwitwa General Neva arashaka kongera kuyobora igihugu cy'u Burundi, ariko kandi n'uwitwa Reverend Kuriyo nawe akaba umwe rwose mu bashaka kuyobora igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo ni bimwe mu bintu tugiye kwa rwose tuza tugarukaho. Hari n'abandi banyapolitike benshi bamaze kuryamira amajanja bavuga bati witwa General Neva ntabwo byashoboka ko yongera kutuyobora, by'umwihariko muri uyu mwaka. Ngira ngo gatanu kuri kagenzi kako rero tugiye kuba tubiva imuzi n'imuzingo, tubabwira uko situation ihagaze muri rusange, kuko nicyo twaze hano kuri mikoro. Ariko mbere na mbere murabizi, iyo tugiye kwinjira mu makuru turabanza tugasuhuza abantu badukurikiye, by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko kuko usanga badukurikiye bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi ugasanga badukurikiye bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikiye bari mu gihugu cya Congo, badukurikiye bari mu gihugu cya Tanzania, Malawi ndetse na South Africa, badukurikira rwose bibereye mu bice bigiye bitandukanye. Tubahaye ikaze kuri Duniani Kote TV. Badukurikira cyane bari mu Bubiligi, mu Bufaransa, United Kingdom, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baradukurikira gatanu kuri gatanu. Ngira ngo turaje twigarukeho. Badukurikira bibereye rwose muri za Australia, hirya no hino ku mugabane w'i Burayi muri rusange. Turagarutse rero kugira ngo ibi bintu tubyinjiremo, kugira ngo aya makuru adasanzwe yamaze kuba rwose agaragaza yuko ashobora no kuza guteza ikibazo gikomeye cyane igihugu cy'u Burundi. Benshi bati iyo hataho CNDD FDD kumvikana, uwitwa General Neva aba yarapfuye ndetse ubutegetsi bwe bwaratembagajwe, kuko rwose hagiye habaho kuganira. Iyo hatabaho kuganira, ibintu biba byararangiye. Nko munyemera mbabwira yuko tugiye kuba twinjira muri byinshi bigiye bitandukanye, tukaza gukomoza ku makuru aremereye cyane akomeje kugenda aturuka rwose hano mu gihugu cy'u Burundi. Muri Coline ya Mujejuru hari amasasu menshi yaraye ahavugiye, ibyo byose biravugwa yuko ari Redi Tabara. Turaza gusimukira by'umwihariko ahitwa za Kibira, turebe uko situation ihagaze. Abagera kuri 3 basanzwe bishwe. Turaza kunyarukira gato mu Cibitoke tubapudetinge, tubabwire ese byabyutse bite. Turaza kugaruka hano Uvira, abarundi benshi cyane bagarutse mu gihugu cy'u Burundi. Abenshi batabwa mu mvuto, abandi bagaruka ari inkomera, abandi bagaruka ari mayiti, nyuma yuko icyitwa intare zikomeje kubacanaho umuriro. Turaza kuba dukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, nk'ubu muraza kunyemerera mbabwire rwose ibyihonyorwa cyangwa se ibyo gucunaguzwa, by'umwihariko kwa bamwe mu Barundi barimo baragenda batabwa mu mbuto bazira kuba by'umwihariko bihishe mu matora ateganyijwe muri iki gihugu cy'u Burundi muri uyu mwaka w'2027, mu gihe mu bigaragara batangiye kugenda biyamamariza mu bisate cyangwa se mu bisagara bigiye bitandukanye. Uwitwa Kayikwamba Wagner ni Minisitiri wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamwita Minisitiri Kayikwamba wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aracyafite u Rwanda akagononwa, yaho nabyo turaza kuba tubikomozaho. Turaza gukomoza cyane kuri byinshi bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga, tubabwire uko situation ihagaze. Niyo mpamvu mubwira ni gatanu kuri kagenzi kako, utari wakora subscribe nta kindi biri bugusabe, uraza gusabwa kuyikora kugira ngo ibintu tubigendanemo neza. Turaza kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye. Amakuru ndabona ari menshi cyane, ariko ibirimo biraba mu gihugu cy'u Burundi byo ni bindi. Reka ibi bintu duhita tunabyinjiramo rero, sindi bunatinde, ariko duhere kuri iyi nkuru ya Kayikwamba Wagner. Rwose ugikomeje kugira ibyo ashinza igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se ugikomeje kugira kangononwa, nyuma y'uko igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari mu bihe byiza byo kuba baganira. Reka iyi nkuru tubanze tuyinjiremo gatoya, nitumara kuyinjiramo amasegonda make
turahita tugaruka by'umwihariko ku kijyanye na CNDD-FDD mu gihugu cy'u Burundi, mumenye uko situation ihagaze kugeza magingaya. Nubwo ibihugu byombi rero bigaragaza neza yuko biri mu nzira yo gukemura amakimbirane bifitanye, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamwita Tereza Kayikamba Wagner yagaragaje yuko agifite akangononwa igihugu cy'u Rwanda. Birumvikana yuko rero mu gihe ibihugu byaba biri mu nzira nziza y'ibiganiro, ibi bintu rwose bitakabaye bibaho, kandi ubuyobozi buriya nibwo ikintu cyiza cyo guheraho ikijyanye n'umutekano ugaragara by'umwihariko hagati y'ibihugu byombi by'ibituranyi. Inkuru nziza rero yatashye i Kigali na Kinshasa tariki ya 25 Mata 2025, ubwo u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byashyigikiye cyangwa se byashyize umukono ku masezerano ashyiraho amahame ngenderwaho mu kugarura amahoro mu karere. Birumvikana yuko icyo ari igikorwa cy'ubugizi bwa neza, ngira ngo ibyo murabyibuka. Benshi batangiye no guhuhisa bavuga bati ibi bintu nibaza kuba basigiye ku meza y'ibiganiro bakicara bakabiganiraho, igihugu cy'u Burundi cyemeye gufatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo biraza kugenda biti ibyacu ntabwo biri buza kugikomerana. Ngira ngo ibi bintu murabyibuka nk'ibyabaye ejo, ibi byarabuze byabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuganira hagati ku mpande zombi muri Qatar ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, kugeza magingo rwose ibintu bikaba binameze neza cyane. Ni ukuvuga ngo rero icyizere cyarushijeho kwiyongera ubwo Amerika yateguzaga u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko bazasinyira i Washington DC amasezerano. Imbarutso rero y'ubufatanye bavuguruye iterambere hagati y'ibihugu bitatu. Birumvikana yuko ibyo ari ibikorwa bikomeye cyane mu miyoborere rero itumanaho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abayobozi nk'abaminisitiri nka Kayikamba n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya ntibongeye kumvikana bavuga cyane u Rwanda. Ibi byose byahise birangiranya ngo ibintu murabyibuka nk'ibyabaye ejo. Ibyo ariko mwibuka yuko byabaye nyuma yuko habaho ibiganiro by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na hano za Qatar, ndetse nyuma y'uko habaho kuganira gukomeye cyane igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikaba ibintu cyabishyira ku murongo byacyo n'igihugu cy'u Burundi. Ariko munyihanganyeho gato ndaje twinjiye mu gihugu cy'u Burundi, uretse ko n'ibi bifite aho bihuriye n'igihugu cy'u Burundi, kuko nyuma y'ibi biganiro igihugu cy'u Burundi cyagaragaje gutitira gukomeye. Kadukomeze. Nyuma y'iminsi myinshi rero Minisitiri Kayikamba Wagner abinyujije mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cya The Weekly cyo mu Budage, yongeye gushinja u Rwanda guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo ni amatiku. Kayikamba Tereza Kayikamba Wagner, ni ukuvuga ngo ni gute mwaba muri mu nzira nziza y'ibiganiro ugatangira kuvuga ibi bintu byo guhungabanya umutekano muke? Ahubwo umutekano muke uhungabanya na za FDLR. Buriya FDLR muri Kongo bamaze kugira gutya bagahinzira, nizo usanga zihungabanya umutekano muke. Yagize ati dufite ubutumwa bunini bwo kugarura amahoro kimwe n'ibihugu bitandukanye. Dufite ubwisanzure by'umwihariko bwo kugarura amahoro n'u Rwanda, ariko iki gihugu kivogera ubusugiro bw'igihugu no guhohotera abasirikare mu butumwa bw'amahoro. Ngira ngo ibintu byo Kayikamba Wagner yavuze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero avuga ubusugire bwayo. U Rwanda narwo rukagaragaza ko iki gihugu gicumbikiye abagizi ba nabi nka za FDLR. Ngira ngo ibi byo reka tubite tureka kubyinjiramo kuko ndabona iyi nkuru ari ndende cyane. Ahubwo tugaruke gato ku kijyanye na CNDD-FDD kugeza magingo ya nyamuneka ibyayo byamaze kuba gateranzamba, ndetse n'amakuru dufite akaba yemeza yuko isaha ku isaha ibintu bishobora guhindura isura muri CNDD-FDD. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana uwitwa Tereza Kayikamba Wagner
n'umwe mu bantu navuga yuko nyamuneka oya nako Evariste Ndayishimiye di ubwo kuko nari ndi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahubwo byari bitumye nkomerezaho nsesengura, ariko reka ni mu gihugu cy'u Burundi butiri. Ni ukuvuga ngo tuvugana uwitwa Evariste Ndayishimiye yatangiye kugenda ajya mu bisagara bigiye bitandukanye. Ngira ngo amavideo n'amashusho mwayabonye ku munsi w'ejo byaba ku ma X ndetse na Twitter n'amarezo sose yagiye atandukanye. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyitegura amatora mu mwaka w'ibihumbi 2027 ndetse kikaba gifite n'amatora y'abadepite muri uyu mwaka. Ubu tuvugana rero nyuma y'uko uwitwa Evariste Ndayishimiye binavugwa y'uko iyi guverinoma ye iri ku butegetsi abayeho kubera ku bwayo, ntabwo ngo yigeze akora ibintu ngo iyi guverinoma ikeneye cyangwa se ishaka. Ni ukuvuga ngo rero amakuru yamaze kuba atangazwa aturuka ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye nuko kugeza magingo aya by'umwihariko rwose uwitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye arimo arakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo yongere gutorerwa indi manda yo kuyobora igihugu cy'u Burundi, nyuma y'uko ubu tuvugena aribo bari ukiyoboye, ariko barimo ba Reveriyoni kuri yo aba bagabo bagiye batandukanye barimo bandakugayika nabo birimo biragaragaza neza yuko iki gihugu cy'u Burundi bashaka kukibona ndetse mu matora ateganyijwe by'umwihariko y'umwaka w'ibihumbi 2025 bashobora kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Burundi. Bikavugwa yuko rero reka uwitwa Ndakugarika cyangwa se uwitwa Reveriyoni Kuriyo na Neva bahangane perezida w'igihugu cy'u Burundi, biravuga yuko binashoboka yuko aribo bashobora kugira gutya rwose tukikanga bayoboye igihugu cy'u Burundi, nyamuneka tugasanga rwose igihugu cy'u Burundi kiyobowe aba bagabo muri rusange. Birumvikana yuko rero ibyo biramutse bibaye ubwo uyu munyamabanga mukuru wa CNDD-FDD abaturage barimo kugaragaza ko batunze cyane kurusha abandi bose, akafata igihugu cy'u Burundi akakiyobora, ibintu bisa nkaho byaba bihinduye isura mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibyo bitiriwe turabona birimo biratera amatiku. Uwitwa General Neva aravuga ati birashoboka yuko nyuma yo kwanga kunira kudeta ndetse bakagenda bangira inama nyinshi, nkakora amabara bakangira inama rwose bishoboka neza yuko ibintu bishobora kundangiriraho, kuko rwose nyamuneka aba bagabo bangiraga inama cyangwa se bandi hafi bashatse kumirika bikanga nibo duhanganye mu matora. Ibi rero nta kindi biri buteze, ahubwo ndahamya narashidikanya ko bishobora kuza guteza amakimbirane akomeye mu gihugu cy'u Burundi, tukabona impande zombi zihangana mu rwego rwo hejuru muri rusange. Ibi turaza kubona uwitwa Agatoni Rwasa yenda nubwo atari muri CNDD-FDD afatanya n'aba Bandakugarika n'ubundi bahanganye n'uwitwa General Neva, bagafatanya n'aba ba General Prime Niyongabo n'abitwa ba General Guillaume Bunyoni ndetse n'aba bagabo bantuza abagabo ba Bunyoni n'ubundi barangiza ubutegetsi buriho n'ubundi bakabutimbagaza n'ubundi bagashyiraho ubutegetsi bishimiye. Gusa simpamya ndahamya nashidikanya yuko na Reveriyoni Kuriyo by'umwihariko nawe rwose badashobora gukora ikosa ryo kuma iki gihugu, kuko nimba bose bari mu ishyaka rirongoye mu igihugu rya CNDD-FDD bakaba ari n'umunyamabanga mukuru, noneho igihugu kikabananira kukiyobora kandi yakabaye hari n'inama atanga, ntikanashidikanya yuko uwitwa Neva ananirwa kuzumva igihugu kikabananira. Ibi biraza kugaragaza neza yuko n'ubundi bitagomba igihugu n'ubundi akigomba kubananira mu buryo noneho bugaragarira buri wese. Birumvikana yuko rero ibi ari bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza gutuma ibintu bigomya guhindura isura muri rusange. Mu yandi makuru rero akomeje kugenda atugeraho ubu tuvugana, ni amakuru nanone arebana n'umutekano, politiki na diplomasi arimo aturuka mu bice nka za Kibira, agaragaza yuko isaha ku isaha ibintu bishobora kuza guhindura isura mu gihugu cy'i Burundi. Impamvu mbabwira yuko ibintu bishobora kuza guhindura isura nuko kugeza magingo aya hari amakuru arimo agaragaza yuko n'ubundi mu bice bigiye bitandukanye amasasu menshi agikomeje kumvikana, ndetse hari ibice
by'ibyaro bikomeje kugenda bideployingwamo abasirikare kugira ngo babikinge sure yuko ikijyanye n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi gihagaze neza. Gusa yenda ibintu biraza kugenda bimera neza muri rusange. Yari Moses wanyu rero nk'ibisanzwe, reka tubashimire dusoreze ahangaha.